Assalamu alaikum. Bugun Qirg'izistonning 15-kuni bu saatga bo'lim ma'lumotlarining tanish etmege hazırmız. Aqtemchiygo'z gizli shaatning izohatini itiraz bildirdi. Siz anda qo'qlab o'tiribdingiz. Huquq qo'riqchilar Mirusin Kukuni aql xastaxonasiga yo'llaganlar. Qrimda Tavrida yo'lini qurmoq uchun onlarning evlarini yiqajaqlar. Haberni eshitgan so'ng 4 oy davomida yuqlamadim. Siz anda qo'qlab o'tiribdingiz. Meclis reisining muavin Aqtemchiygo'z gizli shaatning so'rabına bo'yle so'zlarni seslendi. O'zini Petrov VV deb tanitgan shaat meclis prezidium a'zosi bo'lganini bildirgan. Belki shaat diger odada bo'luna sesivi adı dengishtirilgan. Mahkeme salonunda bulunganlar onun sıfatını bile ko'rmaylar. Gizli shaat qach meclis a'zosi bo'lgani ve qach kishi meclis prezidiumuna kirganidan bog'liq savolga javob berib olamagan. Siz anda qo'qlab o'tiribdingiz. Uning meclis a'zosi nega prezidium a'zosi bo'la? Men bilsam anda tadqiqot komitetining tadqiqotchisi o'tirar. Huquq qo'riqchilar Mirusin Kukuni aql xastaxonasiga majburiy psixiatrik ekspertiza kechirmek uchun yo'llaganlar. Bu haqda advokat Emil Kurbedinov bildirdi. Bugunda ona nisbatan hibsda tutuvni davom ettirecek ekanlar. Onu fevralning 11-inde evinde o'tkazilgan tintuvdan so'ng Hizbut Tahrirga aloqasi bardir deb yaqaladılar. Evvelsi mahkeme bu ishda qabatlangan da 5 Qrim tatarini aql xastaxonasiga psixiatrik ekspertiza kechirmek uchun yo'llagan edi. İşgal olungan Qrimdaga 6 o'zek silah ketirgenler. Bu haqda Avropa parlamentinde Qrim tatar xalqının lideri Mustafa Cemilov bildirdi. Ukraina istihbaratının ma'lumotiga ko'ra, yarmadada 70 binga yaqin Rusiya askeri bo'luna, ular arasında FSB ve politsiya xodimlari. Cemilov Qrim harbiy yo'nalishdan azat etilmayotganidan emin. Qrim tatarlarının etekchisi qayd etganine ko'ra, ishg'ol etilgan yarmadada repressiyalarning 95% Qrim tatarlarga nisbatan yapila. NATO baş katibi Rusiyaga qarshi kirsetilgan sanksiyalar saqlanilmasini talab etdi. Buni Jens Stoltenberg Brüssel'de Tış işler nazirliklarining ishtirokida o'tkazilgan Ukraina NATO to'plashuvidan so'ng bildirdi. Ukraina sharqidagi jang tek diplomatik shaklda chezilmek kerakligidan emin. Minsk anlaşmaları bejirilmesi için baskı arttırılmasına çağıram. Birinci adım olarak derhal ateş to'xtatilmoq kerak. Xalqaro jamoatchiligi Rusiya bo'ynuna algan vazifelerini bejermesi için baskını to'xtatmamoq kerak. Ukraina sharqida tehlikenin bog'liq vaziyat jiddiy bo'lgani için Rusiyaga qarshi kirsetilgan iqtisodiy sanksiyalar saqlanmasi pek muhimdir. Kiyevning Shevchenko rayon mahkemesinde Евромайданда studentlarının koteklenmesi boyunca iş bakıldı. Anda 2013 senesi noyabr 30'unda gençlerini dağıtkan sabık Berkut yolbaşçılarını qabatlaylar. Mahkeme 3 sene devam etti. Zarar ko'rgan taraf prokurorga inanmaylar, ularının dengishtirilmesini talab eteler. Беркут хадимлері mahkeme залына кірелер, олар бірі-бірі артындан өз хасталықлары ақында икәйе етілер. Оның үшін кешкен mahkeme топлашуы бүгінгі күнге кечірілгендір. Менің де гипертоник бұхрамым ола, сағлығым зайыфлаша. Қан басымы көтіріле, өзімні ярамай істетем. Мен күндіз тедевелене едім, менің қан басымы көтірілді. Мен бұл хасталыққа чоқтан берле тұтылдым. 2014 senesi noyabrның 30'ына кірген gecesi zarar көргенлер Беркут хадимлерінің хасталықлары ақында кағытқа инанмайлар. Бұл весиқаны қадыларға оларның адвокатлары бергендір. В довідках, відповідно, цих, скажімо так, ознаки, немає ознак, що... Весиқада олар стационар күндіз ақшам ве геджеті девелегені ақында хабер йоқтыр. Олар хаста олсалар біле mahkemeye келмелелері үшін оларға бір кімсе izin бермегендір. Мейданда Беркут хадимлері ади инсанларыны көтекледілер. Активистлер оларына әпіске алынмасыны талап етелер. Чүнки бірде-бір Беркут хадимы яқаланмады. Базылары F апсынде, дигерлері есе сербестлік кезмектелер. Олар әр-сефер mahkemеге кележеріне шандыралар. Біздер Антону ведедікні СИЗОға алынмасыны талап етеміз. Тримання під вартою в СИЗО.
Евромайдан шырықшылерінің айтқанларына көре оларға желтнаме кетірілмеген. Махкеме вақтыны тек күтівен матбуат васталарындан хабердар олалыр. Прокурорлар ішіні созылғаныны шекает етелер. Генеральний прокурор отримав Украина баш прокуратурасы махкемеге прокурорларына йоллама керек. Олар ісе созып отыралар. Санки біздер бір ішіні япмаймыз. Çalışmaға істемеселер bu ішінен ұғрашмасынлар. заяву додатково про самовідвід. Қады яқын келечекте прокурорларның жедвеліні белгілемеге чағыра. Чүнки янны прокурорлар материалларнен ғайрадан таныш олалар ве вақыт созылы. Келечек махкеме топлашуы декабрның 14-не кечірілежектір. Эльвина Сидбулаева, Эльдар Тарташ, Заман, АТР. Қырымда Таврида yoluna құрмақ үшін онларнен ев ектірілажақтыр. Тамрақам белі дегел чүнки құрылыш музакереве экспертизасыз башланған. Базы ерлерде құрылажақ трасса көйлеріні екіге бөлежек. Иншаат құрылышына евелсі 85 миллиард рубле сарф етежек олсалар, шымдылав 139 миллиард рубле ақында кете бұл 2 миллиард доллардан зиядедір. Вот мы тут живем. Здесь и должна уже снимали наш дом. Бызым евіміз тұрған ерден ел кечежек екен. Евде дүрт қоранта яшай. Бызым айлеміз дүрт инсандан ибарет. Евімізні еққан сон бізге не бережеклері. Кімсе білмей, бізге есе бір ерде яшамақ керек. Бізім ем бостанымыз бар. Бізнен бір шей бағлы дегел. Олар не істесе, оны япалар. У нас и огород есть, у нас все есть. Дело ж не в нас. Что захотят, то сделают. Қартлықта насыл нефес алажақмыз. Насыл трасса олажақ ве не қадар араба юрежегі белі де. Кімнен лаф етмесең, еркес құрылышқа қаршыдыр. Евлері виран етілгенне біреулер қуана, дегерлері виран етілмегені үшін ағылайлар. Айтқанларына көре евлері ескі таваны ақа тамерлемеге паралары yok. И куда это все? Екі кічік балам бар. Қайда мен оларнен кетежем? Бізден кімсе сорамайжақ екен, чүнки бұл федераль трасса. Евлерімізні құрмақ үшін яшайышымызны бердік. О қадар пара масраф еттік. Жарты ве ескі евлеріні йықмайларда, бізімкілеріні йықмаға істейлер. Не хотят сносить. Ну как отреагировали? Вот представьте Хаберны себе, шіткен сон, жұртай девамында Ну, юқламадым. представьте себе, вначале не спали. 4 месяца мы не спали. Сонки хаберіміз еді, невбетекі яйынларымызны қачырманыз, көрішкенже.